damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Karibuni sana. Ngesa Jehova Kamuktaindet, yaindetab sengit ak ng'ony, kimwoe kongoi neo Kamuktaindenyo amu karon ane rani. Kongoi kwandanyo amu ichomech iman. Kongoi Kamuktaindenyo amu kindoiwech ing kenyit konye, koimutwech Jehova nenyo kokenam kenyini kechomegei. Kongoi kwandanyo amu boisionik chechang chekiyoiwech kenyit konye. Kongoi Jehova nenyo amu kaberuroik chekiberurenech. Kongoi Jehova nenyo amu kakiro betuni. Kongoi amu toek chekakoit. Kongoi amu laitoriat William Arap Ruto nekimite tugul kibagenge. Kongoi Jehova nenyo amu itinye tetutik chemiachen akobo achek. Ara kilosun kwandanyo kitororin mising amu Kamuktaindet iman. Ndoiwech Jehova nenyo kiletwech ing kit age tugul. Boisiet age tugul nemakotestai ing tuyoni Jehova nenyo ko ingoi kaberuret. Konech chomyet Jehova nenyo ak kiberurech ing tuguk tugul amu noto somen yo eng kainetab Jesu ne etindenyo. Amen. Kokeny Kiptayat Jehova nesobe koikeny, Kamuktaindet nebo lugoshek, Jehova ne iyoindenyo, kichome kitororin ak kilosun Kamuktaindet amu karonet age nemie. Kongo Jehova nenyo amu imwoe ile lelach rirenosiekuk eng karonet age tugul. Kongo Jehova amu kakoitye rirenosiechotok ne nguno kemite tulweng'ung ne tilil. Tai torornatet ak kalosunet Kamuktaindet amu nyolchinin. Tai Jehova nenyo amu mami age nekikochini kobate neninyegei. Kakibwat taing'ung Kamuktaindenyo Jehova ing mugulelwek cheiming'inegei, asikobit kesom nyoetab kat Jehova nenyo ing kit age tugul neingentech. Itililei Kamuktaindenyo Jehova ak iunei kou kainautikchok. Sikibwat taing'ung Kamuktaindenyo Jehova ukosokis somutikab mugulelwekchok. Kongo Jehova nenyo amu ripseng'ung nekiribech ing kenyit konye. Kongo Jehova nenyo amu betut nebo tarik 7 ing kenyini. Tai torornatet ak kalosunet tugul Kamuktaindenyo Jehova amu kairutochech. Kongoi amu kairutochi kokwoni Jehova, kongoi amu kairutochi kaniset age tugul. Ara kakindegei taing'ung Jehova nenyo sikobit itoretech. Programs tugul chebo kaniset Jehova ak chebo emet kakikonor eunekuk. Asikobit yaiwech nemie Jehova nenyo. Yochi Kamuktaindenyo Jehova, yochi president nemie. Yemite baunatet Kamuktaindenyo Jehova itogu amatibakakte inendet. Ara kakisa Jehova nenyo kingen kele i Kamuktaindet nemakikwechin berer. Tai torornatet tugul ak kalosunet amu nyolchinin. Kakibokokchigei eunekuk Jehova eng program nemite tai. Asikobit yai nemie koboto kongoi ing kainet nemie nebo Jeiso ne etindenyo. Amen. Saetab tayat. Bwana nyo nemi sengwet.